KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Wahe snong jong ka snong wapung snong uba kedup lang ringklem ula keno abaka jawai municipal board kalalet bread ya kinyot hapo upur usam jong ka snong klem dapan jingbet satya na ki bor penyat snong kani ka jing keno jong uba ringklem kalong hadin baki bor penyat snong kilalap baki ne kinyot kidai ki baka jawai municipal board kalawan kit na West Gentia Hills namar bala sakhi na ki katto ka ne ki kot kisla balalap ha kinyot Pinagalinga Meghalaya People's United Front dapat disaksi hajing to oyu ini dem lang ini usaki yang ni jab em ini dua ada no naliang yang ga office yang ga municipal board juai de chemi lagi saki sebut wa katuan ni kot isla kamada khana gini ayu hile di kemadi yang ini chemi kot isla to wan juai ngai jang Cikana baik ini siap untuk kau jual. Siapa kam nong ilam, kam gi grup aja. Heu cem ya gini jisma jitung. Gini tu kau pencaklian tu ya kau kerja yang grup aja. Bakala yang municipal board. Jis sikit. Lalu municipal board manggo office kau tikana. Tu cim kau ya geluti. Ada pancing bitna ki nang ilam chnong adi ki nang ilam dong nang ilam ilaka achwa ule ko ikam legni daman go bakala na chispa i gam na sen pacha jurika ka JSM kat ka do parang ha chnong pu chnong i pacha jurika ka sarkar dawa ko ya ka office ka no ko jeb Sarkar terwai le yang office yang municipal board wan le mator i gam kam he kit yang ni jeb uno si thau yang pi untuk i gi lagi dustbin gi wai pi gam kam he uno i gi jaklia he uno i gi jeb de kerpa dia ka dewa tenge he ule i gam kam kit no yang pi no sagi yung pi untuk sagi yung pi im to kita gi thau no jeb yung pi de sen la dem le gi gam kam i ulai chakmat dewa tenge Janja student movement mapung unit kapten tim pada yo ina ki nakal sunong pada wan spek da yo ile wan ini cep pada le ember di municipal board pada tan cep le ski wa sikatu kan ni teli kot isla wa tok skit ini cep wan go na tan westai na joy kadwa amte ina leng yang kesen man bu ya ga sis municipal board lai ben koi mar do yang ni cep ni le mar la la kilem de ina le sim yang rai de wokit yang ni cep ula lino Ahmad si office wa emitai ha wai pam te ina le osen dap ko dijik sausi wa kecilong kata yang i man go cak le ben go cak yu ben kalau pam te i Lengo sen uhimi gi mardor dukit yani cep lada kilem li koi ya pak telis ni le sen klemasi ule ya kam hagani por dapidaga jing samsti okro ikam ngedor bar snong opung snong chemia gani cep bahwa em hapo snong gathaw yogi gowan no ni na West Gentia Hill district wa emi cikatu gani ikot kisla isaki setar ke wa chemi oto ni liang yang gejuai municipal board warawan gin no gi ya gani ke chep hapo gani ke chnong ini liang gedor bar song percak juri ga wakat nudap daga jing snausi ko wa mi do ong pada kata gale ya ga taga ko ke khia yogi pada kata gale ya ga mariang da kata gale yagi cibun gi umbang di em nagani ga chnong i wa mi ha gani thau tada kata ga i kar kam te ini bar snong kerpar ia gi municipal board yang ngejuai usna bha bhi ula likit no ya gani gi jeb ladem kit bi ikam gedor bar snong
wo iu kinno ya gani jepo yang pi uli no ga ha ka yang pi wom to man wi kin snap ya gani ka chnong ka u yo pi wan li no hapo gani ka chnong ka ikam godor bar chnong yum e lari ya pi wan no pi ha ga hapo ka chnong ka yang ikar kamte im to man ni kam gite gi dustbin wo em hapo gani ka chnong ka wan li no pi ti ini liang i kam godor bar chnong percak jore wo ngai hile gi wo ule gi kam ye gani kam go jaklia ki wo puan ra gi hapo ga chnong ka pen ja buram gi ya ga chnong ka yang ikar kam te dar bar chnong ida himi ya ga rai wala mle gi hapo chisni arsi men step men kawi ini yang dar bar chnong yu mi yang pa ba yu mi sakmat ulai ha hakmat office gi yang ki rui tai ku blai sipon yang dar bar